Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi wa Komori watukufu mjihundao hundanimwe Komori. Nanu wa Komori kao wajihundao hobonzemwe Komori. Duhumbushiriani haina mvahani kao nga mjihundao. Nizi mga jangiliye kanga mjihundao haruma unono wa hairi bi'idhinillahi ta'ala. Na uruditse na Nizi mga jangiliye wa Komori wajihundao haruma izinti majirani wazungu hao unono wanu haruma ya majumba ya dzihiro. Nizi mga wajangiliye ya wabe unono wa hairi warejeho maswani bi'idhinillahi ta'ala. Nizi mbutse na ya rijangiliye siwandu riwanao nezimbana riwanili yao yensi hatu riwanili yao ezi sharia saki dastur za yensi hatu Mwenyezi Mungu ya jangiliye ribe ushinzi biidhnillahi ta'ala. Mwenyezi Mungu ya jangiliye ya rinke usubirifu ya rinke imani ya jangiliye risane rigabile mbwana yinu hata Mwenyezi Mungu ya jangiliye riwasulinio biidhnillahi ta'ala. Samani Kwezu wa Komori nga mjuzi diurisami wakaya ngasi haruma uvumzi raurenga banu haruma muda walakin zinumba na ikao henda wakati si ujuari jivuri za henamna inu ili risane ikanga bomruendo nai rimrekebeshe rimwambie kayenzi ndiyo ikanga bomru ya toa makaulu ikao katswali kiana no binadamu na usilamu hau katsusomesa yenzaya hau yetwa maya maudu ya hensi wakatinda wowo si ujua rihimi rabatijao si ujua rioneseze hatwari rishemele zita mabani hatu wajao nanu wahaja nanu waloleo wawanili yao zimbwana za usawa na haki za kibinadamu harmensi hatu. Avingi hausikitifu hii namna ya kihangune zimbwana zinu njaparo kusudi ya ukana leo ni yangani hau ni shindani na mbambu itoka yonsi harumwezi mbwana zinu haukaya wotsi duwoni uwahangu sha uwono wahangu duwani sa ya ukana leo nga mjoke aduiri wanao na mzima harumwensi athmanazali nane shikundi sha mzingiza walona mbarongo hiswani wanzu wajitowezo wadu wanduikao ngarigabilia nao hafikra hasiasa wadu wanduikao leo ngarisugutio rambe wanao nao shati wanduikao ngwasikao nyitsungo hau wanduikao ngwavangu wao ezinajisi za mfula mbeho dingoni watu ndo wanduikao ngarwano nao shaha usikitifu ngarisina haruma takribani ya mezi milivano ngamina mbwana ya maanzishi ya shababi ya tawedira ngami haruma mbwana ya maanzishi ya shababi shimeji wangu mwendo mwi shamtu shindana na iki siasa uka siasa yeka iji weti mdufanywe siasa abenge ikale uti sikisaidi Muhammadi shimeji wangu tafsiri ya ukana ngabo umani sha ngamumlahiki harma umpango mahsusu hangu unu ya kekti karibu ili yaishie ho binadamu ni namna ikao mdu henda harmansi hau hena namna ikao mdu hansi tarhiya hahi harmansi hamando mimi aswili mdu jasaidi Muhammadi hau homo ndo ya lonu hau hena namna ya jitamkao hau hena namna jibali yao sina humnika swifa yitsob swifa ya mchele wafuha au kaya katsuenda kibinadamu katsuenda ya mrikao habali ya akli katsuenda hamundu ikayao nguhanzo ya hensi tarehi njema harumwa hensi ya walakin haina usikuhusha ngutsuenda na ujiteza shere harumwa rezo sosio haya bo ya sindi hao nuwandu ikao ngwajua hena mna ikao ngwa msindi hao wosi kitifumu ikao amanzu nurongo ze shimeji wangu Saidi Muhammadi ikayao weti mbufanyo siasa ilira mbema zababi ilirambie wandu ikaungu wajua mru hamadoi weti mrikao ufanyo siasa yentika ni mana hawika ni faida shanga mjokana we mrikao ngena nzaya we mrikao ngena faliki zakiha hebidhati sha weti mrikao nga mjopa rujumishi ya yarongu haruma rezo sosio ya onese ukana ibidie ntinu ikanifaliki jau hau ibidie ntinu ifikiri namna ya uenshi vanuna mwahani hau he namna ikao ibidie nti hatu madhalimu yanu ruhunde taratibu he namna ikao ngarduko shindari wasunzu usibonsi juu rilelenti sha mrujuo
ngamwishoyo zerezun mazaha hedukana kana ujwa stahamili nanzaya na bunga bombabano ikawe sukari ngiyo baishe ngiyo na nyongo baishe yu haram ebenge mrujuo umrikao ngebidio bamu vya huwa na wakomor waduna la shetani wetawa masuala hau wetawa mrumnafiki hama dawo bahi ekamra duhanza ngali yetena mruja Saidi Muhamadi dukana mimi ngamu intervene haku harma mitam kumi ikao Saidi Muhamadi hai ionesa vanu si wandu waume ekale umru hashindwane roho ekale umru hashindwane nafsi ya moya hahe ngaijendao mruna hifadhi ya shwarafa ya hemru mshemru ya kanae mruna hifadhi ya shwarafa ya hele dahu mru ya kaya lola ebengena ngudo siku Saidi Muhamadi woi ya babai haufanywe siasa noili ya hundemba hindu ya lea kure wakati ya puashe woi mzadi mkomor wakati kao kajavenya ya ukaya puemru mshaha hesheo ya rudia pueneleda ho ya kaya lola sheo tanke siwandu wa ume risikitiha wakati sonoka Saidi Muhamadi wakati yu hatawe dira nadu wakati Saidi Muhamadi ya unisukana haka halula mrumshi mrumshi hamtohoda honi bahari katufanya hazi nabo aswili zondongo ikaunga zijuwao homo andu hatomwiso Saidi Muhamadi side na mnayo ngebidio ure astaghfiru shami minga mlaumu ye famia he mrumshi ngamlaumu ye mrumshi Saidi Muhamadi yakayamlola mana hindi kwe dunia ibuhe matso ya sojuha yambeze kweli ya jihifadhi ya sheo shaha buya hunda mrumme je Saidi Muhamadi hakansi na ujua ni mteze shihera ukaye mrumme ya zaya wananawe shange ibidio he na mru ya hifadhiwa ya sheo shaha Saidi Muhamadi yeze tabia ya Zambia mrumshe hauye mtwalaka ya kanae ya ukanaka jamu hanta sibabu nzaya uo msuiba mhumofuma uo msuiba haukaya hanzaya unese ya ukana woti mwana ya lelwa mrumshe ya kanae haukaya haina mbaba mzamana na mzazi mzamana yikaha za ya mwana yohumwambia kandola taabu na raha dola taabu na raha leo Saidi Muhamadi hukana mrumshe kutina wakaufanya embahazi ya shikomori yoka ijuhamba mrungongo wakamrungu ifano ransi shanga rujua kaho winju hatu si usitirilwa nemala horalola si ujuandu hondu washe wahifadhi mru warengeza mru walekeza mru hakamana damu shaka bana mda shinda ya jimiliki wonsi juu hatu yabo hasibabu ya ukana harimru hende hamiliki damu si humbisizana harimwe maisha ya usiku rangudu wakati Saidi Muhamadi watu wakaulu la ukana mrumshiha hudungu hasibabu kutina uzirendao ngari hanao le suala lulo na ngarombo Mwenyezi Mungu zende usiku mtwala kwa Saidi Muhamadi ya unese haukaya bala hatendo shihere uamjuao uemona ngwajomba kana ijo imru kana ustahamili naye haukaya umbeste mrumshewa wara hasheka jiwenshi tabu Saidi Muhamadi harumele kalima lulo noili ya huteze shihere ili yatezwa huza ya shihere yateze famia haho shihere izo pia tankesi wanaume rijoka ngaritina wanashohatu masuala hamada ya Saidi Muhamadi yamba baadhi ya hangu miongoni mwa zamtabi shele jafula mola hangu ikao mikajiona Saidi Muhamadi hadisojema hasibabu de mitamko Saidi Muhamadi ya yamba hiyo abenge Saidi Muhamadi ngarijoka huko dahoni hiho toko jumo wajiliwa wehilawe hino weirajiheshe hitwa wende daraja ya ukana utoyanki ili ujitowezo jo utende mrumshe mdahoni mwana wa wandu rijua uka mwana ulona wenyi mwana wangaliwa rangudu wakati wakanae hata jeri hunde leo karjahara ya ukana kujaka usaidia ho dahoniho she Saidi Muhamadi kaiti daraja ya ukana esha hutungeza watolo dahoniho hari kujaka hazini haukanga wanadamu wenji rutona mwamala rufanyao norilo la riza ya rienshi hauka mwelewano dola timatra kashandela mahadisi na mwelewano embahazi ya uvundu wa ihunda hasiba budenzi ya upeu yinu yoka ijaju shinda yuhunti dahone kango nzufanyeze swarafa za kidahone shahina mrumsho ujohurenga wodo mwelewano wodo mkubaliano wa hema hadisi shaka bana mrajimiliki harumwa dola yo ya mwandu harumwa ele suala lulo nakanza na Saidi Muhamadi ya ukana iyo mengoni mwa yembwana hangu nawe dutenda shihere mwana mshemkomori dutenda shihere mrumshe wakanae nuhambe kazo kazambwa yode manamba kawe mtele wa dojo hokabanu wewe ngamuhufansu sawa na mtele wa foroha kutina hinduho hitswani weka urungu wa ranzi kabati mwanadamu yanzo ya jushinda ya rambu omba bahnu wanzo wasulishe wandu izo ndizo rwano izo ndizo ni wanao nizo nasiba yode mbwana hangu nawe Saidi Muhamadi siyasa dohurekebeshe ankili dohutulize le jafula mola roho la hao dohumakini shani huambia mrujwa ukamezi kitaratibu nduka jujipataibu hasibabu zio
wodo upando wa mwando. Upando wa bili Saidi Muhammadi vanu umezi ulongo leo umahashuhi umahazuizi iliwa 20 mweja umezi ulongo unuko jato jivuriza leo zinu zuhandisa hamafa zinu zuhandisa wakati kao mrunge mnanyile abegi harumwe tarihi yaha hurijua Saidi Muhammadi wakati kao hukamnanyile wakati kao ngwa haushiyoni itwabia wakanio zonongo kaunta vorika uzienshi shanga ubanzu ya hatu wa juha Saidinali ikaorika uamini nezefaliki sikari jupuli hana sheo hena mnayo haina mrikao haka mbamkate yujwa hureme mpwala mrujwa hureme mbe mrujwa hureme nroba daila mrukao mrurenga omhono hureme mrobo dingo juu mrujwa hureme zo nomro haupula mbamkate huli izo nsabu hikao hukauzienshi izo nongo ikao hukauzienshi zoto abia ikao hukani hobo mjijua puha zote nungo ikao ziviro wakati wa msafumu shayo dunia ilona wewe wanatwabia wao kanao mbaka ujua hurema mbe nwe hubarali kumendwa hule junwe mbaka ujua hurema mpwala no hupule mbamkate ule ani hukaharuma uhadasi kuja kao amini Mungu kuja kao amini ukana wanu mandamu ya uja wensharma tamu zija leo gastarma dunia wanu haina umezi uhane taratibu ya hao Saidi Muhammadi hale eka huko ufanya umezi uwe ukana hukamoto homjini bangwa kuni haina moto ya kanamba mkate ya pare Saidi Muhammadi ya jamre mempwala ya mpuli mbidi ya mnike Saidi Muhammadi yale eka huka homjini haina mrulo narali kume ngwanzo ya rengezendo wa mhono hahe duenda zungu Saidi Muhammadi mbano ya liyo mromda mremende ya mpuleze mromnike zirali kume enda hule mbaji yani ani yode namna wa huwabu Saidi Muhammadi yode namna wa enshi zija he namna wakawenshi yonga zijozi hupatia ibu leo ngwanzo uzulu hodu hazini tena au kahale rikawelo kana uladu unanyi ile hale rikawelo kana zinunta buhoza kitoto baishe zonyi bungufu au kamrujo ukamoto mbuka zulu mrujo ukamoto hakarma maste mrujo ukamoto hasubiria Saidi Muhammadi zinsabu hizo kuzienshi haku haina mdakana mbamkata mbidi do hupara hureme mpwala yakanamba ya alonarali kumonzondo atahemba kopo ya juna do hupara husanyulia nroba hodingoni kubalie maktaba yao hata hujahuzaya uleo mrungu wono hama mwanadamu wa kweli hena mna warajiha leo mrungu fukiri mda huona mda kawe mdu wa kweli kurudi kutuhanti wanatwabia wao shangu zidi nao Saidi Muhammad ngamuhambio uo umezi wenda mno na vanu haina wakati mruju wa ushanji taratibu ya umezi leo huja hubali ya umezi mruaji dokana hindi hufanya ukana uwe kujiwona haya na yu khatwari iyo wodo mwendu wa hathma nazali leo wa komori ni dunia leo imlaanio ani wodo mwendu wa humedi msaidie wodo mwendu wa uo ya mnyezi mguwa haho uo Janfar Sarkozy uto amini mgusha mngu amini yondo Sarkozy ani eka mandamu hende daraja ukana katsuona haya mandamu katsuji sike shwara faneshesha kihahe Saidi Muhammad bansiti matajiri Saidi Muhammad bansiti wandu ikauri puharu mafamiza kitajiri de roho de mastehi do mjibalio baheke na manadamu ngujibaliyo hamastehi haina manadamu ngujisikwe ethamania hahe haina manadamu ngujirekebesho nduka jupulwa kui shazinti malirilonizo Saidi Muhammad mengo mwandu watabia haru mule mengo ningarsti wahanda henda wabili shakazi sababisha ukana rirengeshwa rafaneshe ushahatu rihuze lewoe komori jiranzi hehawi haurikani tarehindi harmwensi hatu Saidi Muhammad mbio wana mwanadamu handa ulona makarakasi yamba warajihensi ngoneshe hitso na hanywan raji ili wambe uhundemba hendule yawa ila akabu Saidi Muhammad mimi nsuhambe ya kisiasa ngamuhubabushio kishimeji wangu nuhambe kango ndo nai Saidi Muhammad haukaya leo sisi ngarijua wangu wasoma walo harmensi hiyo mruja Ahmed Abdullah Muhammad sambe ho Muhammad Ali Swalihi ikaleo ranzi atambe mbana inu hali mwanio kijaju ritashuhuli rijo kingia mbana hena mnikaudu rai amin kwa jamba mruja Saidi Muhammad hindu shikavu mtele wa foroha mrutodu hata uvumbwa RTMC haina mwanadamu hishilo mdungu tsogora mbakali nukarakasi la fotu hama halani holi joli hundemba hindu lilebahi ani weti mrurito shuhuli shami minga mwanu ya ukana ni hurejeze harumu binadamu ni hurejeze mwendo mwema mimru ni jonu hufunde Saidi Muhammadi
mimi ndo nijao ni hufunde shamiti ndo nishinda na ha siasa akawa kutujwa siasa mimi ndo ni wanao kana hansele kalima la kana ngorongole mashababi ya Komori be mashababi wa Komori wende daraja kana wabasau hangwanzo waju yensi hawe namna wajoko hiruma maudu shakarta mwa siasa ya kiulaba kasar mwa siasa ya kinzaibu Saidi Muhammad ya kana leonge bidoni hunde mbahendo nle eti de siasa rifanyao fanyula baulonu wongo udoka nsi huwe babuha urendwele karakasi jamfareti jisa ali Musa Sarkozy haukame amfikirike zankiliza hahe ni aho yosawa haukayamsu aminika jamfarola mrulo na ilmu hariabwe mru kaungu mwele wa Komori haungu mwele wa mweshe swa shangazija Saidi Muhammad hindu kabu hindu ikawa hata katujua siasa isho hindi mwanadamu ikawa hata katujua isho hindi mwanadamu ikawa hata kangurongo kumu mwanadamu joshinda ya mrambu ya wanzo ya waswili haru shode shehindu ikawa leo mshilewe haule shode shumbu ikawa mrenge nga mwanzo mshirumi Saidi Muhammad nga muhambio kana fanya jawana nyuho banga wana nyuho washindwa neze roho washindwa neze nafusi waremani nzaya nware jeidi ngoni nguharumemba sukari ya thumani ya zali hiyo shawasi idu kuha ukangwa jua ukangwa rando nani sha ekangwa nzo uzulu hudu hazini urudukane hanywa urudukane faswaha urudukane hanywa ndaji ya ukana harilewa kutina uzirao hawe kuono hawe Saidi Muhammad garufu hamba katijao sikartu shindana na kisiasa hakawa kuja hana parti ya siasa kuja parohenda depute kuja parohenda mera kuja parohenda chef de village kutina hata mbano kwa isoka yonti Saidi Muhammad shaunu mchele wa foro habahiwe mrika wotsorumilo harma parti ekanga mabunjilondo akazema bafu kanga mabunjilondo ajuseziri ekanga bo conference mahalani mwende mwabesali ani wemrumishi wa parti ani wemri kaungu amrishi wa shawetsi Saidi Muhammad wakutina hata mbandongo hobo nsiju izo ngari hurambo ngari juwao Saidi Muhammad kujajo shilo nzi Saidi Muhammad heshizungu kwa johambe shiarabu mwana da Muhammad wo kweli vanutso kwa ko moringa rizambao haungari hafili haura Saidi Muhammad sa Muhammad si alama ukana banu parti ya haho yangari hafu manazali ngari unaukana ngondo mondumwi ngojitamko nai huzulu nai ngomeyo nai ngawe na shihaya Saidi Muhammad ngo huzowana ngo huzo ntwala kawaho no hulemba hindule yode mana ranzuru hambi ye ukana bawu hai mazababi wa Komori na singari mbao Mungu mashababi wa Komori mhunde taratibu za ukana Muhammad hii yarongoziwa hau munde taratibu ya ukana mumbai hanywa hahe yatiuzishwa rafasha hanyu mwanadamu Muhammad wo yatende hanki wa kilo ya mabawaiho hao rumba mshahara haina manga ujohuja ho aeroport Prince Said Ibrahim enda mjusize valizi ya mnike ye 5 euro ya kekifi ya ho shababi wa Komori au nesukano wa Komori wa shababi wa Komori kwa tsanango wafikirio itodo kana hunde mbahindu wale akaba engewe mwanadamu ranzia soma ya humumba hazi ya kibinadamu baishi ya dhulma litojo hamba shawe mrenda hanso aeroport abo de diaspora uyode joko dumbamba hindwe hila bwejamanga yabo ngujuswe valizi bwejamanga yabo enda mjusize shario imbe 5 euro ya rumi harudi tena ngwanzo yake na ubabu fuwa hitswani Saidi Muhammad karadhi ndoka baba mimi twanza nkemle shanso kanza nuhambe ukana tika hamaka watu hengu wo kansi shanje jwa kale ukenda waharazi hano hatu walo sifaderim de waduishi yaba ka Saidi Muhammad upatu tsongudi hao waduishi makelele bahuana nyuma tangazaji wa kabala wadu huona kakoli Saidi Muhammad hula tembuzi wadu na Saidi Muhammad kuli kutsina hindo hitswani wadu na kakoli Saidi Muhammad banu shinti hindo shilo na hindo hitswani shawi mutongo harazi hano hundemba hindo yale bahi ya bili samahani ya raru Saidi Muhammad hari huntamani ukana nsi kensi maore ndu haraze hanyo no hambwa umshino mshipa izo njo hamba minga amini Saidi Muhammad mbwana ni wanao haukaima na wakansi dazo wadhumania hunu ni ukana ngojo ubabuhe ngojo zalishihere ngojo ude ngo harazo hanyo hahuambe kodomba da kazi sukiri shahunu ni ukana ngo babu hena na ila tauhenda usiku jo hunde mndo hambe kakukaradhi wadaza wa hunamba hindwa hala izo de za uhansi hobo Saidi Muhammad shabona ile ukana mimi nsubabu haoni habili
jeni hunde mriana mbeka kukaradhi wa haja yode manaratawansi bwesedi Muhammad hauka engeti katinu ni ajawe ukanange bidionso kantiba ndu harazi hanyo jeni hunde mriana subiri shambe kana nsonda fanye mbahazi chikari kanti rikarmwe wa maadraka malfaria shari juwa ya ukana ngari wanaomba na ya kusudi ngari wanaona mru mkaidi ekanga watoto wali hao tudu afu manazali singari mjua ukana afu manazali wamru mkaidi shangar duhu jarmo mesu ala yao haukale ursu kanza renge mna dakika 10 siba hingar sarmo uvumzi iliri vire mbabi titi upande uo ni nasuhi ni mbue matso nizi mbugambe roho ya mtianki ili haukaya gujende sowazi na keja kaubidi rudiri pare Jamfar Sarkozy hunde taratibu ya Saidi Muhammad mbavi imnashati wala kama nukambu ndu yake wa marengo be Saidi Muhammad nganzomra rudi hama ndu nganzomra jirengeze be Saidi Muhammad dumdu jibali yanro ngasa takriban miezi miwili haina mbavu urongo ushati zima izo pia nganzo ukane conseiller mwamba kawe porte parole hawa washarzwa matangazo ya hekomer shanga sina miezi miwili shati zima kaibidio ujitanabaha ukaranzi abo kutushinda wajitarumu kutushinda wajirekebesha wewe mwili shamezi miwili shati zima uloni lobo Saidi Muhammad hani mbavu uliongo nzurongole ensi wanzo ufanye siasa kaibidio mrajirengeze yake mrahafu homjibalwaha shati hanyondaji ti hanyondaji si wa harma 2 metro 4 metro mdarongo shanga nzau juwe na mnaujibali yao wananyihongo hukali yao mezi mili namba hindu Saidi Muhammad ngona shati zima hozingoni haina baba nuhe yao rangu akatoka mbazali na lao hata leo mbazali na baki shele shati ndalo wilo kutushinda ushanje mbra shati yabungu joko fundansi yabungu nzotodo kurana nkudi bwe Saidi Muhammad jirekebeshe mdo kabao jirekebeshe kabli ya mdo sikarija huzi utunde mbahindu hala karija huzi ya haukarijua ukana wemru wadi hawa nzo mbahindu ule wemru wanzo ziyo ule shoti mru fikiri yonti bwe Saidi Muhammad wembanzi haina suji yankiwa yaujuha wiheza eka ya usifu akatinda uo eka ya ude wengi ngamjuri samiho kaya masuliano andi sonjamai ngarjuzi ya abo bakarra kanzari kewale sha sukanzari biremba biti tiri famishe mashababi